米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。萨利嘎嘎马波隆平安。Kami kansya kita topi papeli no kawas ititaanan to palohai a rumias. Nanay maru ichel no mita ko suar no kawas. Ato maru sapatlama no mita anini a rumias. 姐妹弟兄平安，感谢上帝赐给我们新的一天。愿上帝的话语成为我们的力量，也成为我们今日的帮助。I sakatsutsai a Korinto。Saka 6 at 10, saka siwa at tusir suasa. Saay ka fana kamusaw, tonika saay ko mamala pinaulan no kitakit no kawas ko tati ihay at tamlaw. Saan? 哥林多前书第6章第9节说：难道你们不知道邪恶的人不能做上帝国的子民吗？ Salikakaaw tarazua mafana kita.Uma usiay ku kawas do tati ihay at lemak. Nikaw rira o rarima ay atamsaw kita. Awa ay ku icher ita amikuras to orip no tireng. Urasa ka mitier kita to kawas pakai ni ipipa orip ni Yes Kristo a masapalo ku orip no mita. 虽然我们知道上帝厌恶邪恶，但我们本性软弱，无法洁净自己的生命。因此，我们借着信仰，以耶稣基督的救恩，使我们的生命得以更新。米多伦吉达，我们同心祷告。Sila itay a tapang a kawas, nanay mararit kiso ami palal to falutsot numako, to saka hapinangaw ako to saay katatulong a lemak no tireng. Amasarutsot ko falutso ami tier itiswanan, ta.Sa paluhan iso ko orip numako a mala makuratsai。恩典的主，愿你时时提醒我，使我看见自己的过犯，并且全心信靠你，使我被主所更新，生命得以圣洁。Pakai ni i tatamaan nay angangan nutapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。Nanay mapalemer no kawas kiso，愿上帝祝福你。平安。